Prostate Power je suplement koji je namenjen održavanju zdravlja prostate. Prostata je jedna polna žlezda koja je vezana isključivo za muški pol i organ koji najčešće oboljeva. Ono što je činjenica jeste da nakon 40. godine počinju polako kod većine muškaraca da se javljaju različiti simptomi koji ukazuju na bolest prostate. Ovo oboljevanje je direktno proporcionalno godinama života. Odnosno, posle 80 godina nema muškarca koji nema problema sa prostatom. Najčešće bolesti koje zahvataju prostatu jesu upale, benigna uvećanja i tumori. Simptomi koji ukazuju da je naša prostata obolela su raznoliki. Nemogućnost mokrenja, neizmokravanje u potpunosti, gubitak mokraće nakon završenog izmokravanja, pojava krvi, peckanje prilikom mokraće i tako dalje. Lečenje je vrlo komplikovano. Postoji puno metoda od lečenja prostate lekovima koji izazivaju nus pojave, pad krvnog pritiska, vrtoglavice, hormonalne poremećaje, odnosno promene na muškom telu u smislu promena koje su karakteristične, odnosno karakteristika ženskog tela, što naravno mušku populaciju žestoko pogađa. Drugo, tu su hiruške metode koje podrazumevaju odstranjivanje prostate i još mnogo drastičnije, što se doduše primenjuje u starijim godinama, jeste kastracija. Za porast prostate je odgovoran hormon testosteron koji muški organizam stvara sve vreme života u testisima. Da bi se sprečilo delovanje tog hormona radi se kastracija. Calivita International nudi zdrave stilove života i takozvanu biljnu terapiju. Ovaj suplement sadrži ekstrakt ploda testeraste palme, afričke patuljaste palme, laneno seme, velikolisnu ili širokolisnu koprivu, likopen, bioperin, selen i cink. Oni svi zajedno deluju tako da olakšavaju izmokravanje, smanjuju učestalost mokrenja, uspostavlja se hormonska ravnoteža bez nus efekata. Ove biljne mešavine deluju antikancerogeno, adstrigentno. Zbog stalnog prisustva u mokraćnoj bešici tečnosti, bešika se širi. Zatim, roborantno delovanje, što znači ubrzava ozdravljenje. Antiseptičko delovanje, ne dozvoljava se razvoj mikroorganizama, protivupalno deluje, imunomodulatorno deluje i utiče povoljno na spermatogenezu. Preventivno preporučujemo jedanput jednu tabletu dnevno, a u svrhu lečenja, odnosno ubrzavanja ozdravljenja, čak ja sam bar lično imao pacijente koji su i 3x3 tablete uzimali. Naravno, ovdje postoji još čitav niz suplemenata koje Calivita International nudi kao pomoć u lečenju bolesti prostate.